pagarup nga agbalin ka si apuris iti barokong kong Chona. Apay apagsagaman nakiti saam. I'm sorry, Griselda. Ayat ni Victor. Ipapan mo lang nga nabalebo ni Ayat. Traitor ka! Sursurutin dakta kiti polis. Dahil masabat ko ang babae. Miss, Apay? alam na ito ang maladaga. Ni, apay nga? Litakan. Mister! Apay na ito'y ang maladaga! Si iti baroko. Pakasaritaan ti maysa nga ayat, anagang angawan ti gondaway. Aginggat kaano, ti panagibtor ti nasiitan a puso. Si iti barokong. Dagiti nagan, lugar kan paspasamak, ngayon kay manggan iti daytoy a nobela, ket bunga laeng tinasariwawag ka panunot ti manurat tayo. No addaman kaarnginay ti pudno abiyag, saan anay gagara. Ket ita, adtuyen ti umuna a serye, ti nobela a napaulwan. Si iti barokong. Victor, umay ka, inta matagdigos. Maramdaman ka silda. Nalamis pala eh. Victor! Griselda! Umay kayo matagtigusan! Sige, madamdama ka matumapog, friend. Umay kayo! Nagkanas sila ng istitanom. Nangag mo, Victor? Sanda ta sardingan dagiti gagayim ta. Intamat tan. Maramdaman ka silda. Nalamis pala eh. Sige, no isuti ko nam. Madamdamatan to nga rodan na tumapog. Kasilda, kitain na kiti daluyon. Aglulumbada nga umagip itinapino a kadaratan. Wan nga rod, nagmayat aboy-buyaan. Amom Kasilda, bayat ti kaadda tayo ita dito'y beach. Kat saan amalitawan ti ragsak ko? Oray siya. Gapatay, nakabaybayan tayo aplinano da ito'y nga outing tayo. Kasilda? Oh, apay akas naman ang tipanang matmat mo kanyak, Victor. Kaanong tong tangaklonan to'y ayat ko? Nichona! Malmalmas! Wan nagtaso. Apay nga wan matan ni Dominic! Victor! Tulungan ni gayam ko! Gaputawan ni Dominic amang tulong kan ko, ana! Suna! Di mo ipalubos nga ipatinga na katidaluyon! Umayakon! Griselda, awagam ni Mami na to dito eh. Darasim. Wan, di papanak tawan signal dito eh. Makamukan kan ko, ana! Chona! 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 Pasensya na, tama nga namatay. Owen, kapilitan nga ipakat ko kuha natin na sulsurok ang mouth-to-mouth resuscitation. Tabaring nung makarecover. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4. Ay na. Makapuot sa amot langin. Sona!
Napilitan anang ipakat iti nasursurok a first aid. Kadagit ka kastoy pasama ka. Anya ang first aid nga rin tinaramid mo ka ni Chona? Mag-resignation din pakat ng Zelda. Anya? Ha? Nalaingat talaga niya. Timunot ikaw. Victor. Nagyaman na. Awan ti, anyaman na, Chona. Inaramid ko lang ti Rumbeng. Ni Dominic. Nakita yung kadit. Saan pa, friend? Madaman na birbiro ka dagiti kamang ti Coast Guard. Ha? Adda pa yun dagiti pulis nga may ag-imbestigar. Noan niya tinapasamak. My God! Dandanikan na tayo, iha. Oh, Imbag dada ni Victor ng tulong kanyak, mami. Juan! Ni Dominic, di na pa'y nabirukan. Sapay la ko, ma. Tanang kalangoy matlang anapan iti takdang. Oh, iha, apay ngamin ang nagpatunga kayo. Amuyo mo't adelikado, tibay-bay. Saan mi anang namaan? Nasa buwagan na kami tinagdakkel nga daluyon, mami. Lumatay ni Dominic. Ang mga nupabasulan da ka dagiti dadakkel na, iha. Mami, saan mi anagay-ayatan ti kasjaya na pasamak? Sige, sige. Parang no si Bibiyang pailaang tigayamyo. No saan nga pinakatan ni Victor ti first aid ni Chona? Amangan no natay ko man tigayim ko. Zelda, anak. Nay, apa yung may kulkulang ka? Gabuta, kaslasan ang mapunas iti lagip ko tinapasamak nga outing ni tatang. Apay, aging gaita, di da pa'y nabiru ka ti Dominic. Diyos ko, tidakas, no natayan ni Dominic. Sapay la ko may ti Diyos. Ta nakalangoy mo't lang ang nagpaigid, anak. No apay kat ngamin asinurot na ni Chona idi nagpating nga. Gapo, ta iyagir na siguro nga adadakas ang mapasamak king kuana. Hawan isumat ti sapsapulan itandag iti kamang ti Coast Guard tatang. Anak, dakkel ti kaasi ti Diyos. Sapay la kumangarod, tamakita dan tumat laang asibibiyag tatang. Ha? Ito na? Umaw-awar ka? Anya nga tati bagana? Hello, Chona? Hello, Victor. Utang ko kan katibiyag ko. Saan mo na panunutan day, Jay? Noawan ka, amangan no lamlamayan na kumaitan. Dahit pagkunaam, asaan mo pa yung oras? Ngam ni Dominic, Victor. Saan na ba yan nasarakan? Agkararak tayo iti Diyos. Tabareng no si bibiyag matlaang ni Dominic. Kasanon mo na tayo, tigayam tayo. Chona, di ka ko magpanunot ti negatibo. Saan ko amaniklikan dayta, Victor? No natayan, sigurado. Pabasulan tak nagitidadakkel na. Awan ti mangayat, nga adamalmus ka na kayo atwa. No awan ka. Jaklamon, Victor. Chona, Ulitek. Agyaman nag-unay kan ka. awan anyaman na, Chona. Nagapuan niyo, Mami. Nagapoak iti ayan ni Father Reyes. Kan di magasa ka nakisarita iti maysa a catering services. Ah? Apay, Mami. Ada ka dipaskan tayo? Tanakisarita kayo ti caterer? Da, iha. Iso nga, agsagana tayo ita. Anya ti okasyon, Mami. Takinasarita yo pa ni Father Reyes ako nayo. Thanksgiving Mass.
Anya? Rebeng na lang nga mangipaita iti pagyaman iti Diyos, iha. Sige, Mami. Awisam to amin agagayem mo. Nang nangro na iti nangispalken kaken patay. Wan, Mami. Agyaman na kada kayo. Numalagip ko tinapasamak, iha. Tiyak magawidan ti agaligagaw. Pasensya kailan ko man kanyak, Mami. Nadanto pa'y sulot ti panagdidigos yu iti baybay. Agan-anad kanto kuman, iha. Wan, Mami. Sana na maulit tayo, Chay. Hingam ni Dominic. Awan pa'y damag tayo kan kuana. Mami, kaya't ko tiyak subli dya igit ti baybay. Anya? Kaya't ko pasungadan. Di pa nang birok dagan ko, ha? Asino ko mga ruti kaduam ama panitigit ti baybay? Alaman. Awagak ni Criselda. Iso ti kadwak amapan mang pasungad ka dagiti napan ng birok ka ni Dominic, Mami. Salbaga. Payakas lang marikrik nakpailaeng tilamuyot dagiti bibig ni Tuna. Ni Criselda. Umawawag. Hello, Criselda? Hello, Victor. Ada ka di aramidam ita? Kwa? Awan, Criselda. Apay ka di? Imawag namin ni Chona. Anyati ko na. Aw-awisan na nagsubli kami dya igit ti baybay. Ha? Apay ka no akayat na tiyag subli sa dya, Criselda? Kaya't napasungadan ti tatakdang dagiti mang berbirok ka ni Dominic. Anya? Iso nga imawagakan ka. Tama nga no kaya't mo ti sumurot kada kami. Sige. Umaya ka. Oray kat awan mo't nera na nga trabaho kita. Mabit lang, gumaya kon. Naimbangal daw mo, damyan. Ay, kastamot kada kayo, Ma'am Dorothy. Anya ka diti bagayot na isarong kayo. Umayak ko maagkumbitar. Ti anya pasken, Ma'am. Thanksgiving iti pan nakaispal ti anak ko, iti dandani pan nakalbos na. Anya? Amom damyan no natay ti anak ko. Yaklamon, noon niya tinapasamak kanyak. Nagasat pa'y laang ti anak yo, Ma'am. Kan mabalin, asaan na pa'y nga oras. Well, day tatiga po na akayat ko ti agiyaman iti Diyos. Taimpay na ti baro apyag iti anak ko. Ngam ni Dominic, Ma'am. Sanda pa'y anak kita. Sapay lako ba? Tamabirukan danto matlaing. Dakkel ti kaasi ti Dios, Ma'am. Wen, magnamnama ak. Mabirukan danto matlaing nga si bibiyag ni Dominic. Agkararag tayo iti apo, Ma'am. Wen, dayta ti aramiden tayo, Damian. Gayam. Nayawawanan ti gagarak. Adyan niya. Makaumay kay tumadlaan ka ni Criselda, hindi balay. Wan, Ma'am, ngam kaanon to gaya? Inton bigaten. Pangal daw, ngam, umununa ti misa. Wan, Ma'am, umay kamin to iti anak ko. Criselda, makita kat badanagan unay ni Tuna. Iti saan pa'y apan nakabirok dagiti kaming ti Coast Guard kini Dominic. Madanagan unay. Tayso ti makagapo, no apay mapukpukaw ita ni Dominic. Dayayin, umayin dito yan ta.
Nalpasan ti panakisarita na kadagiti bantay dagat. Griselda? Anya tinamuam kadagiti bantay dagat, Chona. Adayo ka no tinang birbirukan dan kini Dominic. Ngam saan dalataan nakita. Anya nga raw dita ti sa marunong nga dangda. Kinasaritan ng dagiti professional divers. Amahan ka no. Noada na kay salatan na iti. Lansad ti taaw. Diyos ko ha. Lukas taman bilang. Sigurado anatayan ni Dominic. Sabay la kumatasaan, Griselda. Akararag tayo iti Diyos. Tabaring no si bibiyag mutlaan ni Dominic. Juan Victor. Tangay awan pa'y tinapintas a resulta ti panang birbirok na kani Dominic. Agawid tayon. Mabitlaan. Ada ko may baga kada kayo ato ha. Anya, Chona. Inton bigat. Ada maangay iti balay a Thanksgiving Mass. Kayat ko, umay kay to ko ma. Sige, umayak to, friend. Sika nga, Victor. Diyak ba sigurado? Chona. Please, Victor. Umay kanto ko ma. Sikati kang runaan na sa nga elementon bigat. Ha? Amay ko maasyak. Gaputa sikati ng espalta niya, Victor. Wan ko na mga minan, Victor. No adaman pa panam, ipostpon mo pailaan. Sige man lang ngayon. Umayak to, Chona. Oh, agyaman na, Victor. Kumusta rin na panan nyo, Griselda? Saan pa'y anabirukan dagiti bantay dagat ni Dominic, tatang? Amangan mo't kit di nuuna tayon. Kat kinanan dagiti pating tibangkay na. Diyos ko, saan kay kumangagsawi ti kasta, tatang? Nakabutbutang matibag bagayo. Anak, kaya't kulaang nga isagana yo, tibagbagiyo. No, anyaman tinabagtan ti kayam yo. Aging kadyak makita ti bangkay na, tatang. Sanak amawanan itinamnama. Kasta akmat. Ngam, no anyaman tinapagtang ni Dominic. Kat, awatan tayo kuma, asi pupuso, anak ko. So na iha, naibagam ka di matlang kada Griselda kan Victor, ti may papaniti Thanksgiving Mass, sa maangay inton bigat niti balat. When, Mami? Oh, anya nga iti kunada? Makaumay da ka di matlaan. Ni Victor ti agduadway ti damo. Ngam kinunakan ko na. Nga iso ti maysa ka dagiti kang rolana sa nga ili. Oh, anya nga rin ti kunana. Nagbaliw ti panonot na. Kat, umay to ka numadlaan. Nasaya at no kasta iha. Napan ko mat kinumbidar ni Damian. Anya? Napan kayo di balay da? Wan iha. Tamagan ko na. No di mo malagip nga ibagakan ni Griselda. Ngayaban nanto ti amana. Talagasan kun analagip, Mami. Iso na saya, tanapan kayo gayam, iti balay da. Wow! Nagatukit din asagana dat Chona, Griselda. Talaga sa balalaing tibak na ngayon siya tagpadaya. Wan nga, Rod. Sige, mangantamatan, Victor. Sige. Wen. Ni Chona. Kitain na kami kini Griselda. Hoy, Victor! Mangantan ko na, ngam sa bali matikit kita, Asino ayatik... Ah? Ni Chona? Oh, may dito'y ayam to, Victor. Ha? Zelda? Victor? Umay kayo. Idyaon nagtipanganan tayo. Dito'y latan, Chona.
Agsango kami latan amangan kini Crisilda dito eh. Come on. Ije unag, sana mabalin dito eh. Ah? Ni, apay asan ang mabalin ako nam gayam? Di kayat ko asawan. Nasaysayat no ije unag tipanan tayo, tagsasango tayo. Anahan, umay kayon. Sumlag tayon. Sige man laangan. Sige, umaikan Victor. Sige. Tumakdar ka matditan. Awan, sige. Mayat lat ako man dito eh. Intayon ije unag. Chona! Ah. Chona, iha! Ha? Apay, mami? Ni Dominic! Ha? Nakita na ka din ni Dominic, mami? Anyat na pasama kan ko, ana? Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.